Kani kadai kadudashan Meghalaya berni pedang song bahai pi baro syakatup kubo mentaka janmiat syaban page kubo ke benia ina pitchwai kimat berkongsan. Penbenar ke embus ya ke result SSLC pau ke Sherwood School Tura na ke jingyo ya ke kedan beningkong ha ke top di top 20. Yo batlang ke School St. Anthony's but ke St. Edmunds ya ke kedan beningkong ha ke result HSSLC Arts. Pau ke School Nongstoin Public Secondary School na ki School ha ke West Khasi Hills ha ke top 20 jong ke result SSLC. Lek jurep Menteri Rangba ke Jelau Konrad Sangmai ki kam maramot ki badang pentrai ha Tura Civil Hospital. Bat penmi returning officer ya ki hukum Kang Persha Kang ban pelong ia ki jingya pajba ha ke South Rek Ujelio. Ki khubor bobnya. U Anuj Chetri jong ke School Sherwood Tura West Garo Hills ulayo obat ia ke kerdan ke beningkong ha ke top 20 jong ke examine secondary school leaving certificate lani SSLC mentau snem ke bala pelong de ke Meghalaya Board of School Education ha ke result ke bala penbenar mentah kesengi. Ke Christian Academy School Shillong bat ke Synod High Secondary School Mission Compound Shillong ke lapau mentau snem ha ke examine secondary school leaving certificate da ka jingpoi jong ki kena puli na ki tai ki school syaga top jong ki top 20. Ka jela ka layo lum jingken ya ka pass percentage ka belong san point pranot na ka shispa ha ke examine SSLC mentau snem. Laipo hajar aspa nyongut na ka san pusau hajar shispa laipo saungut ki kena school ki bapuli ha ki indriuspa nyopo kendai teli ki school ki lapas ya ke examine ka bala pelong ha ki shispa san penyotuli ki jaka ya le exam. Ka West Giant Hills District ka layo e ka pass percentage ka babon tam ka balong nyopo pra point lai sau na ka shispa kat ba ka North Garo Hills District ka layo ya ka pass percentage ka baduna tam ka balong apulai point pra na ka shispa ha ka examine SSLC. Wala aingu bet you blame mo namar kani baro kani ka jingku kujong ublay namar klama uta ngampoy da katnia ko boong naktin jong ublay hi klam ka jimina jong ata kaleno ay klam ka jingku kujong ublay ka jingdan ka jong ublay ningkong ay ang dikit mo ya ublay ba ay ang kunya ka opportunity tiba adiki ya ka school hi baro ka way principal ki teachers nga but lagi bahaya sam jang kamtam ipa himen dia ngasu kuaban ong ba man balance bahaya ka time krakot ba ya ka time petru lian dat tabam tiban pet tan mo the big message ba kuaban ay kalong ba don't compete with others, compete with yourself. What you compare la dia no because kita nak jang ka potentiality, kita nak jang ka capability. What you compare no compete with yourself. Ha ke examine higher secondary school leaving certificate arts u menang man kraw karkongor jong ke St. Anthony's High Secondary School Shillong but u Gorof Bharali jong ke St. Edmunds High Secondary School ke labat lang ya ke kerdan ke beningkong ha ke top 10. Kajing ken kelum ya ke pass percentage baro ke examine HSSLC ke long nyop kundai point nyop riu nak shispa apwe hajar praspa laipulai ngut naki apnyo hajar laispa nyop sangut ki kena puli ki ba naki aspa san puaitli ki school ki balai khun ya ke examine HSSLC ke bala pelong hak shispa santli ki jaka yele examine ki lapas. Akan ke examine ke Eastern West Khasi Hills District la yo ya ke pass percentage ke babon tam ke balong kendai puar point lai ar na ke shispa kat ba ke baduna tam ke long ke South Garo Hills ke balong san punrio point lai po na ke shispa. We live in this competitive world, so my advice is that you must be determined to achieve your goal. I feel very overwhelmed. Yesterday, everyone was texting me that you'll get it. So I just got really nervous. So I cried also. But now I made it, so I'm happy. I didn't prepare like 5-6 hours. Of course I did. I put in a lot of work, but I took everything seriously, even for the smallest tests, even if it's for 5 marks or oral. I just took it seriously because I don't want to keep it to the end moment. That's what I did. That was my strategy, and I.
Ka Nongston Public Secondary School Nongston kala-kalalong tangkaway na kiskul ha West Khasi Hills District kabala le baha ke examen SSLC ha kaba iway na pulie jong kini kiskul ilayo rung ha ka top 20 jong ka result secondary school leaving certificate. I witnessi wa lang ibana Nongston Public Secondary School Nongston ilayo bat ya kedan ka bakhat lai da ka jingyo ya ka total marks ka balong sanspa sampusau ringkat ke distinction habaro ki subject. Kong ni kadai siya kajing aibor kajing ublay. Hindi abang perkat dia kabor lagi tingam lah. Hindi nak tahu apa ublay hi usat bor yang ah. Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad Ki Sangmau lalit jengo ke Civil Hospital Hatura hinin ke Sengi Banjurip iki kam maramot jongko hospital batru iki tiar ai jing sumar. Hakane ke jinglet jurip ula ai pleu jingmut halo ki kam maramot bat kinong penia jong kene ke hospital kumbalai kren ha ke jingelang ke bladap halo ke jing don kam kerki ban maramot bat penbiang iki tiar ai jing sumar ki bathamai. Menteri Rang Ba ke Jelau la shimru iki lat bani kendu iki nongpang ki badang shudep syaput ha ke kat lab ke badang syudep bu temai. Ula ai kublai ru ya ki nong peniat bat ya ki kenhun doktor ki baladon keti ha ka jing puj bat sumar ya ki bapang kolong senam. The benefit of this cath lab here, I'm happy, and this is part of the renovation and the upgradation of the civil hospitals that we have undertaken in different parts of the state. And work is going on in full swing here in Civil Hospital Tura, at the same time in Civil Hospital in Jowai, and like that we will keep taking up the work in different parts of the state. Returning officer jong Shillong Parliamentary Constituency USC Sadhu laong ba on sapenmi ya ka hukum ki ban khang persya ban ya pat ba ban pelong ya ka jingken hoi jing job lani ka jing elek kemen na ka benta sapu pra kanta hadien baladap nyawi ki vote bat penbenai result ha ka sauterik ujeliu hadien bala pelong ya ka jing elang bat kinong elam jong ki sengsan pertain beper nen ka sngi Sadhu le tu ikila patai khubor ba ya ki hukum khang persya on sapentrei kam hadu kapor sau buje jan miet jong kan riu terik ubnai jeliu uloong baya kini karai ban penmi ke hukum khang persya la shim na marba ki jing ya pai ba bat ka jing kenno je ken hoi jing job kila ban wan ra ya ka jing bom shong suk shong sngan ule thu baladep ban pentip ya ki seng san perthei ya ka jing don kam ban penne ya ka suk san ha ka district ya ka ba ki seng san perthei kila ai ya ka jing banjur halor kini Ki pulit kila register mukadmah persya ikinong elam bah khamat ke HYC harian baki dekhot jong kene ke kenhun kila penprai ki prapotli ki jakasa halum survey nen ke sengi ki pulit kila pengat yu president ke HYC Roy Kupar Sendram yu vice president udon bok lang kharlengdo bat yu assistant general secretary u Isak Besaimot bat ki wei hapo ki kendon IPC deputy commissioner ki East Khasi Hills u SC Sadhu loong ba kila rai ban le ya ke badon kam kat kum ke kendon ain Ulai tu bagi pulit bagi magistrate kila pendep mador ya ke jing don kam hadien bagi la yo ya ke kaipot bagi dekhot jong ka nyautrap youth council ni HYC kila lek ban penprai ki yeng jong ki nong shong yeng be an halum survey kat kum ka jing sngo jong u kum kini ki jing le ha ka jaka bakin penbet ya ki jing e kin wan ra shu ya ki jing huri hura Menteri Ketenat Social Welfare uba polling do anin kesngi ula pentip bagasoka jela kala dep banjit yaki kerteng na kebenta bentung yaki kam chairperson betemai jong ke Meghalaya State Commission for Women dan MSCW bat ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights kumjuk ru ika kam mission director jong ke Dream Project Habakren shikila aptai khubor ula ongru bagasoka jela kala pelong kongsan bandon ya ka senot riulum lani tribe certificate ki bahab hapo ke Khasi Hills Autonomous District Council kenang bakin la ban yo apat ya ke scheduled caste but scheduled tribe certificate Meghalaya. We think that is holding us back from notifying them is that we are waiting for the MCC to be lifted. Tribe certificate from competent authority for areas under Khasi Hills Autonomous District Council shall be mandatory.
Menteri jong ketenat social welfare ubak polling do anin gesngiu la pelong ya ke jingelang bat kinong mi khmat jong kishipotli ki dorbar snong jong ke West Geelong constituency ban pan jingmut hlo shibun kimat ki bedei ba ke constituency abekram kinong thok khubor ubak pol uloong hagani ke jingelang la pen sengo ya shibun kimat ki bedei ba ke kampen roi ki ba kentup ya ke ke boarding ke jing I connection LPG bat ke jing deheng kali haki surok Hagani ke jingelang le kran ru halor ka jing bom shngan ke imlang ka salang na ka jing kieu jong ka jing don kinong di bat kinong di drops hagani ke constituency. Ka New Trap Integrated Territorial Organisation Hito Southwest Khasi District nen kasi kalalek jurep ya ke Civil Hospital mau kerwat hadin ke jing ujor jong kinong shong halo ke kom traikam jong ke ke hospital abakran skila patai khubor hadin ke jing lek jurep working president jong ke Hito Southwest Khasi Hills u Vietnam nong siet ulo ong ba hadin ke jing yo ya ke jing ujor ya ke jing bom don ki tiar gitar ban lek test ha Civil Hospital kom ki x-ray ultrasound scan endoscopy bat kiwei ke Hito kala dawa na ketenat badai khmi bakin wanra daki kor ban le test ke badon kam khnang ba ke hospital kan la ban trai kam ha bat ki brio ru kinom don kam shu ban le chadu shlong ban le ya ki test Teng nakaliang jongi ka kruo ka basyai bha nakaliang jongi ka sen ngidah karpat jur ya ka sorkar Meghalaya ka jongi bala dalong ka bala kan pai khmat no lani kan wan bu mardor no ya ka scanning ka scanning x-ray hapo jong ka neka hospital nang ba ka neka lat kan long ka jing ai ka jing sakri ka pakka bha na ka benda ki nongpang hapo jong ka neka ha ka dong ka thang ka jongi Ka Nongpo Area Women Welfare Association kalapelong ya ka awareness program halor ka hok ki kentai bat ka jing rakhe ya ka Mothers Day hne ka sngi hanongpo dorbar hall EMDC jong ka Nongpo ibalajet rani election benta ha ka tai ka program kum ikongsan aba jing tren ha ka tai ka program kum ikongsan ila banjur halor ka jing kongsan jong ka longkmie ha ka imlang sa lang isimbut kongsan ikong NF Sun ibadei district social welfare officer Nongpo ila banjur halor ka jing don kam ban penkup bor ki kentai bat banjur halor ki hok repair ki bai dai ru bat ki domestic violence bat ki wei dia Ka Maulos Night Sports Club kala penkut no ya ka lead Ike Maulong Memorial Trophy Football nen gesngi Hamadan Football Maulos Night iba ransom sutungai bala shong tat nagatnat PWD ila don lang ha ka tai gesngi penkut no ya ka lempung kum ikongsan ha ka jinge khun bakhat du ka shlong la jong FC kala ya khun persha bat ka Benres SC ka shlong la jong kala yo ra ya ka jing job da ala not kani ka lumpung ka dai kum ka jingken mau burom ya iba Ike Maulong iba dai inong elam bapau nam bat ibala itu ru na ka benta ka jingno senyang syaki imlang ka salang jong ka jela bentang ini pej ka jinglong jaman ka sumin ka shalong ka jing shit kalong apron real point nyo degree celsius ba ka jing khat kalong khat nyo point sao degree celsius ka jing skam ka hau kalong prapu anak shispa men step bat khandai pasan nak shispa jan mit ka jing hap slap kalong 0.r millimeters kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala bat ka jing tiet upar that hakikat tu kat ni ki jaka Cawan poi syek bekut jong ketup kubon ni pek biang sa asin ni kini kimat berkongsan Pembenar ke embos ke result SSLC pau ka Sherwood School Tura na ka jingyo il kadan beningkong ha ka top di top 20 Yo bat lang ke school St Anthony's but St Edmunds ke kadan beningkong ha ka result HSSLC Arts Pau ke school Nongston Public Secondary School na ke school ha West Khasi District ha ka top 20 jong ka result SSLC Nek jurep umin pirang bak kejelau konat sangmai di kam marmot ki badang penteri Hatura Civil Hospital Bat peni returning officer ke hukum Kang Persha Kang ban pelong ia ke jenyak pak ha ka South Ray Ujelu Teparlok kat tungi lapoi sebekut jung tup kubor jung mentaka janmiet hadu bang Indonesia mek plasai kesengi haga juga po kubli shibuni pibaro
और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते।